Danas ne snimamo ništa posebno, već jedno klasično poručno auto. Pitanje je Passat B8 iz 2018. godine, 2.0, 110 kW. Znači klasično auto, nikakva posebna verzija, međutim jako dobro očuvan, što ću vam sad i pokazati. Da krenemo malo od spoljašnjeg izgleda. Dakle, full LED farovi. Zimski gume na sva 4 točka, dot je 23, koliko znam, samo negdje, da vidim, našao sam ga negdje bio, evo ga ovdje, vidi se dot 23, Michelin, kočnice dobre, blagi zazor na disku, ništa strašno, pločice, koliko se sad vidi, pločice su baš dobre. Znači, apsolutno nikakvih tragova oštećenja, nigdje nikakav kamenčić, ništa. Ni ovdje, kao što vidite, po blatobranama, apsolutno nema nikakvih oštećenja, u baš dobrom stanju auto. Znači, vezanje plaćeno sve do registracije. Zadnje gume također Michelin, isti dot sa 4, znači gume su iste. Kočnice zadnje jako dobre, auto dugo stoji, nemojte da vas buni ovo ovdje. Također bez ikakvih oštećenja. I najveći adut ovog auta je prtljažnik. Samo malo zaboravio sam kako se otvara. Prtljažnik elektronski, ne trebam vući ako sam ja vuku. Dakle, otvara se i zatvara se preko dugmeta. Ogroman prtljažnik, sad ne znam tačno koliko litara, ali sigurno blizu 6, ako ne i preko. Tako da vidimo što ima ovdje. Razmjera guma, što je rijetkost za novi automobile. Zavjesca koja je ispravna. Ništa, da krenemo, dakle zatvorimo prtljažnik. Jako lijepo se zatvara, ako već nisam rekao, znači riješeno sve do registracije. Auto je skoro vezen iz Njemačke. Da vidimo malo na zadnjim sjedištima kakva je situacija. Klasika bez oštećenja. Imamo regulisane ventilacije pozadi. Također s ove strane bez ikakvih oštećenja. I sa ove strane također bez oštećenja. Ajde malo prijeđemo unutrašnjost automobila da vidite kako izgleda unutrašnjost. Prednja električna sjedišta, podešavanje sa 4 naravno elektropotizača, komande na volanu. Sve radi, sve ispravna, kilometraža 246.437 i tek je skoro urađen veliki servis. 2 ključa. Ajde ga upalimo malo da vidimo kako radi. Stvar ovo se zadrži kako se već pali, zaboravio sam. Tako. Dobro, upozorenje, motor radi, znači sljedeći servis za 1400 km trebalo promijeniti uda za 1400 km. Jako fin paket opreme. Grijač prednjih sjedišta, digitalna klima, 6 brzina, vašlo mekano, samo dignemo ručnu. Kad puštamo, dakle, zamajac, apsolutno ne čuje se zamajac. Iskreno, nije što ga mi snimamo, ali jedan od boljih čuvanijih Passata koji sam ušao u barove generacije. Hajde da vam snimim malo motor, pa ćemo napraviti jedan video iz vožnje da vidimo kako se ponaša automobil. Evo, našli smo stiker od ulja, dakle servis je rađen 17.2.26 na 240.000, sad je 246. Dakle, za nekih, pa dobro, 2000 km treba u ulje zamijeniti. Inače, automobil stoji, ne vozi se kao se da primijetite, da vidite u kaučinu ovdje. Kao što rekao sam, veliki servis je skoro odrađen, posjeduju sve račun. Klasični 2.0 TDI 110 kW, samo što u nas specifično od ova ima AD Blue. Eto, to je jedino što moramo napomenuti. Jako lijep rad. Ja ne vidim nikakvu
curenja nigdje, iskreno. Priučen suv automobil. Da snimamo malo prednji dio i broj šasije da vidite da nema nikakvih oštećenja. Dakle, ništa nije odvrtano, farbano, lakirano. Sada. Evo stikera, ja izvinjam, znači moje greške, pa je servis rađen na 180.000, ne na 246. Do mene, ja se izvinjavam. Dakle, sve na svom mjestu, ništa nije dirano, lakirano, odvrtano. Definitivno automobil koji nije pretrpio nikakvu havariju. Ništa, ajde da napravimo jedan krug iz vožnje, jedan video pa da vidimo kako se automobil ponaša. Da napravimo jedan video iz vožnje, da vidimo kako se automobil ponaša. Ima ovaj line assist praćenje vozila ispred sebe. Tempomat, naravno. Jako fin paket opreme, po meni sve ono što vam treba u svakodnevnom životu. Mijenjač ide jako lako. To su neki prvi utisci iz vožnje. Ja koji sam veliki protivnik Volkswagen sam sam ljubitelj jedan, ovaj mi se baš sviđa. Sjedišta su jako podobna, auto se baš fino ponaša, dakle nije ono tvrd klasični Volkswagen s tim. Može se reći priučan, udoban automobil. Volan je izuzetno lagan. Vozimo se sporo, ali izolacija je prilično dobra, ne čuje se spoda ništa, dobro, motor se skoro ne čuje bukvalno kao benzinac. 2.0, 150 konja, više je dovoljno snage za neke svakodnevne potrebe. Klima radi baš dobro, iako automobil baš dugo staje napred, koliko sad pokazuje 32. Klima radi na 22 baš ledić, što se kaže. Kvačilo je, znači već sam rekao, stvarno metalno kvačilo, lagano. Ovdje se baš fino vozi. Prostora, više nego dovoljno, cijena je 23.000 komotivnih maraka, ali link pod oglasom ćemo vam ostaviti opis ispod klipa. Tu se možete javiti sve informacije, također ćemo vam ostaviti kontakt broj telefona. Postoji blagi prostor za korekcije što se tiče cijene. Tako. Nije sad 100% fiksna, ne očekuju da sad nešto pretjeram. Stvarno automobil, bukvalno nemate na što da odbijete cijenu. Zašto možete vi skinuti neke sitnice, a eventualno šta ga nakupujemo automobil skinuti cijenu, nekom drugom je zbog zimskih guma jer treba montirati letnim ove zimske možete koristiti sigurno bar još 2 sezone bez ikakvih problema. Ništa ne lupka, ne trese, nikakvih grešaka na tabli, ali znači apsolutno nema. Šta da vam kažem, znači automobil se može provjeriti naravno, broj šasije, kilometraža je stvarna. Sve provjere su dozvoljene, ako možete pozvati se nekog svog majstora, limara, električara, koga god slobodno povedete, nikakav problem nije, sve je dozvoljeno. Jedino što nije, što nam ne treba, to su zamjene. Dakle, ne zanima nas ništa zamjene, isključivo novac. Tako da, nemojte nuti neki vaš automobile, jer vlasnik već ima jedan automobil i obavno je višak za to. To je to, da si ima čisto malo da sam približio ovog kanala. Evo znači druga brzina. Dajem malo gas jer što se vidi. Jako fino ubrzanje. Čak što više po meni ne treba ništa jače kog automobila. Kurci dobre. Samo malo diskovo stajanje, ali tu ništa nije. Automobil stoji na placu već preko koliko sigurno mjesec dana. Pa 2-3 mjeseca sigurno. 2-3 mjeseca stoji na placu. Treba par jačih počinja se skine korozije sa diskova, ništa specijalno. Dakle, kome treba jedan ozbiljan kuročan automobil, provjeren je, ovdje nije sad neki mačak u vreći ili nešto slično, slobodno se javite. Dođite probati, automobil se nalazi na izlazu iz Banja Luke prema Čelincu u mjestu Babić. Marjanović, da izvinjavam se, Babić su gore više Čelinca, ovo su Marjanović, ovo tam miješan stalno. Možete se javiti slobodno, možete pisati komentar na YouTube. Sve ćemo objasniti gdje se nalazi.
dozvoljena test vožnja, naravno, provjera ako imate nekog svog majstora, možemo se dogovoriti to pregleda negdje na dizalci, nikakav problem nije. Uglavnom, sve se da provjeriti. Još jednom, znači cijena je 23.000 maraka, nije baš 100% fiksna, ono očekujte, kao sam rekao, pravo prostor zbog skidanje cijene, nemojte cigant, ko je ozbiljan taj će nazvat, neće pisat poruke, šta, kako, dopisivanja. Kao što sam imao skoro slučaj kad sam predavao puta koji je prodan za 6 eura, dobio sam 6 miliona poruka, a 2 poziva, tako da nemojte biti takvi, jer takvi ljude niko ne može. Slobodno nazovite, niko ne grize. Nazovite čak ako me dosadno, ali ima i takvih da se raspitati automobil, uglavnom to je to. Ako se još nešto bude zanimalo, možemo i to snimiti nakladno, mada mislim da sam nešto snimiti automobil unutra bez ikakvih oštećenja, apsolutno. Kao i svana. To je stvarno baš je dobro. To je to, drugar. Klasičan test jednog alkarskog automobila. Po meni. Ja sam iskreno vozio Passata sedmicu, ovo je dosta dobija sedmicu, bar meni lično. Moj iskren izbor bio Passat neki B8, ako gledali Volkswagen. Cijena je poprilično korektna, automobil nije nešto pretjerano star, 8 godina. Kilometraža je stvarna. Sve provjere dozvoljene. Može vas sigurno poslužiti. Baš dugo vremena bez ikakvih problema. To je to, ništa, čujemo se, vidimo nakon sljedećem klipu, očekujte video vezano za neke promjene na Vectru, tu sad spremamo ići neke sitnice, pa koga zanima gleda, nek nas prati, nek se pretplati i to je to. Lijep pozdrav!